Hallo a ti e benvenuti al Mini Sguard, la prima emissione del novembre, una emissione de ton. Questo bue che è venuto freut di da. Giunto con 10 gradi di termometro se vens durante quels dies, adieu. Io hai constant 36 tocken 37 gradi. Come funziona qua? Oggi giutaina sun dus amis or del mont de bestias. Dus amis fitch differents. Toni Tartaruga e Gina Jalina. Comenzain con Gina Jalina. Schabain ci des d'ora beamo knapp 5 gradi, a Gina Jalina sot las alas una temperatura de circa 40 gradi. Sco tot las bestias con penas o pail, es Gina Jalina una bestia omoterma. Vuol dir una bestia ci sa regular sves sia temperatura del corpo. Quella es pro Gina adüna al cet sur 40 gradi. E quai l'istes si des a mezza sta o sco ossa piuttosto fresch. Per regular sia temperatura del corpo dovra Gina però una pruna energia. Toni Tartaruga de Cellavart es una bestia poikilotermica. Stop! C'è quel plats complicat che il mini sguard. Ok, sorry. Toni es una bestia con sang freit. Un reptil per tor precis. Scoer, per esempio, totes pes, es el adüna listes ciot, o ossa appunto listes freit, scosses contorn. Se la freit, sto Toni per qua irant il sulai. E se la massa ciot, sto lir in sombriva, o se sciava rent il font. Sia temperatura del corp, se smüda, tot tenor ura e stagiun. Perci des l'ura d'invern adüna freit, fa Toni simplement una lunga pausa ein la terra, sot una gronda pluna foglia e sprogna usce blera energia. Dormia sci dic, bellezia. Aber alla fin finale abbiamo il mio lungo russo. Ci che dorme di gebain sot fea, ein les tartarugas della famiglia Meissen a Dervella Spertron. Quelles avevano schon visitato un plires gades, la prima gala primavera kurz enter loro aus d'invern, lo essen steile stat dem ratja che les tartarugas trugen insomma, a 12 november, a nus essen steile marà, schella sen schon se che vada sen. Mesende si va mezz'dì a Dervella. Les tre soras, Laila, Lu e Adina, con lor mamma pareggian oz tot per les indes tartarugas ce la son. Perché la seian allora prontas piglian vin. E per liez, egli prima neda da catarelas. Nus essen nos vegni giù per mara contes che non tun, contes che schon se cavada sen. E essen simplement esser dire che tutte sen in casa. Per me vai in prima linea jetzt. Kinsa und cins do prenderò tutte le casas, al de Bäuber, oravan tot. Ni ci sto da de mia. Inja, oni gioca tu. Ci sono cicciale sen? Kan je in de zon met ook in een pintje? Dat jij en tot treis, niet du hast. Ja. Treis. Pine, du reis. Ah. Wow. Quelle schon circa 2 centimeter. Ja. Doen den. Profund, hè? Ja. Ce la fa un saich. Può proprio pinaus per dormire. Na, Yuki è anche tot ventirevla. Die wollen ja un po' dormire. Na, be propa. Che è un po' scuternux cascians. Il zins van pigugen termals e dotters pi pacific. E ne da vordar scuci veior an cella cesa con las grandes tartarugas. Il co va degli impreme neda da catarelas. Ci velas. Noina. Ja, due. Una. Una. Ine Lamke, dessen hier den Kuriela. Ja. Springen ga je maar radio da. Time per fare a zuppar. Sin l'impremigliada e la bedentur. Sciccia la saropancia vada intenzianoas, probabel fitch profond. Aia, guarda qui. Bijou è a zuppar da bagno e fa beple mux. Mera è uga vegna di da. El dormen el tokel mars et
Also Pikachu meint e Bobby Amparellas, de Domi. Cosa cos'è un flau, ella? Tu non prenderò a mettere via la casa, eh? Sali a dormire. Vieni la giornata una volta. Ciao, l'America. Ah, dormala. Alle boile braccia. Tot sterke ella. E schon plein terra. Ok? Fa un sommer una volta bijou. Ossa e da mettere una vosella in chiesa ter celles tartarugas. Also, wenn es mit a casa totes, ma auch che totes sei ren, che la teglia sei sarà da si, flott. Ed also un planino si, l'intera casa tocca si som del tot, con feia de fau, ni de ruver, con la soletta feia che smarschesce bo, a sabo fa meffa. Quelles an flott, en cau per stai an tirung vierne. So ten, si lunch coi volens ani, joden, Sperai che veni gleich per mars, che sempre per venire down, se la greino schon ist. Ossa e gli angalpi da Qatar in flottli per stare a ciur. Tommy sein. Tot een laute Wand. Tschüss. Buonanotte e buon Wien. Els auls ai daulem prima neuf. Forse tir toia casa e un viren let splonta plan planet vide la porta. Die durant che nus preparoi nos un viren, prendino una von la jacca calda, ves jo ein Autoslogans in ies planet, per exempel l'Australia tot auter. La splonta la stand vide la porta. Mo da co oi quei schoia. Da co dati insomma les stagiuns. La ragiun che dat stagiuns hai una sort salt denter il mon ed il sulei. Ma per declarar quai stonus un prem capi in percausas. Scon prem il sulei. Let's hai una grande rucla de fiuc che producesce isch, calira e forza. Il sulei stat a dina el medem liuc. Ils radis di il sulei scalden il mon. A let's s'alvolva en indi inegantuanza sets. A schaia dati di a noc. Nies mon fa in viadi scossen in cerkel antuan il sulei. Per in en tira ronda drovi il mon in en tir on. Mirainza pli exact sil mon. Let's sains parter en duas parts. La hemisfera del nord cun si som il pol del nord. E la hemisfera del sud cun il pli giudem il pol del sud. Nus vivin si la part sura, si la hemisfera del nord. E l'Australia ai si la part soten si la hemisfera del sud. An ies mon stat boto de grazi, el stat en pau iers en conterdrec. Fetchbein vesins schins mera co il mon ai plazaus in globus. A quella posizione uiarscia, de nies mon, ha il motiv de cocadat 4 stagiuns tirnus. Als radis del soleil, ponnum nadamein bodina tirnus tutina bain. Nus se vain, al soleil sclarescia a scalda il mon. A schaia chi ai de dina var del mon clar di, a de l'altra var del ombriva ai si noc. A con quai che il mon se volven tuan se sets, e se nus inega il soleil, a ven clar di, a lu se volve il mon vina von, tocken che nus essen el ombriva, a vain noc. A nus se vain che nies mon stat en pau uiers. A schaia tocken as radis boglien tir mon tutina. Per exempel, qui ai tir nus si la hemisfera del nord stat, tocken ils radis dil soleil la vart zura dil mon. La part sot, la hemisfera del sud, ai plitost l'ombriva e gli umvien. Ma nu se vai ne che il mon se muente en inon inegantu nel soleil. A jetz ai la ragiun che i dat stagiuns. Sin il viadi antuan il soleil se miden nadama in la posizione del mon che ven tocca dils radis dil soleil. Cu la hemisfera del sud ai drizzada virs il soleil e se nus si la hemisfera del nord plitost l'ombriva. Ils radis tocca nus boschi bain. Nus vain viren, i ai freit e pi biascir. Mo miezon pitart ais el mon lu da cella vart il soleil. E lu ai nossa vart push bei drizzada virs il soleil. A con qualches radis dil soleil toccan ossa nus pli dic e pli ferm ai si tir nus stat con dis liungs e cauts. Leves ti schon dina saver che da fa una contribuzione da moderà. Lo va un tip per toi. Sondels endis de november preginos in workshop noch disas imprender da filmar, taia ni moderà.
con rama del Festival de Film Romansch a Turin. Co a neus annunciar a ciò che da scioga un deve per fons anflas in rtr.ch/festival romansch. Ad adat, las plazzas denunzia o limitades. So, ados gaudele fin di amna, fai bene, tocken.